ka jingwan tur jong dikot jong ka HM hangwe dia kalong mahor bidau ba tausan jong kari bagi la palat san po tulisnem ngilayo jong jela la siu sa teng haman laki isu watang lagi isu rugin patio ladai haka ILP ladai haka ukusam ladai ban penkrian no ikem motor ladai ban penrong yak tin khasi karo syakhadet ka ba pra jong kuson guri India bat kham tam ya kajing penkiu dor ya ka tulop jong kinong kai ka seng ka kenda basai ko government MDA don't play with the future of student. We need teachers back to school. Government MDA don't play with the future of students. We need teachers back to school. But hakaju kapur Gileki nado kipor mensua hadu menta ka ILP ngimpat dio iwantor hangne ban rimanya ka sorkar namar ka eleksyon ka sa astang sanlain reunai lada kampen ulong hakine kisngi swa ka ajar pulai lano kin penulong ni dawai ka sorkar ba ngilakwa ILP palat ngidawai kasko sorkar adai ban resolve no yak them motor issue immediately resolve no yak boundary dispute with Assam without compromising our land. Create suitable policy that kwa bagi kena sama benang stat halakajong kari kinhaban me hasurok hakine kitayo badap yakinong hikai barabor ngiju buram bakinong hikai kidai kilawai jogi khongiti henrai hapthya surok kinong hikai kidai kipayaba jong kari berkejat penreu kinong hikai kidai budlum jong kening jingnang jing start government MDA don't play with the future of student. We need teachers back to school. I know ikitin dawa basyong nongrem bat basyong spy jong kinong hikai ka HM menta ka sing penengkong ngidang pha tang silen khot da kamet ba di kuseng hakasen bar ngin thawan bar khot ki kam district ngim tip kai ka panja lakta ya kalau load oraru ngim salya na menta ka pit ka biang menta ka pha kamet jong kari berkecai bereu kane ne HM ngidang thawan thang ne next time ngin pha haman lak circle haman lak district na menta kine kimat kijura jong kari berkecai bereu kamot piwan baik tang nakadawi nong hikai om day tang kinong hikai bunba kimat kijura jong kajat penreu kebang dawa na ki pausnam ILP rung ipadio mantangi dawa de ban kerja mador ya kitam motor day ban kret ki pos hagi padman mabaver nang baki samla nang stat kinami suraksyu halaka jong kejala ko sorkar MDA panrung no yaktin khasi bat karo sak official language haka khanet kaba pra jong ka konstitusi nyukuri India sanpo tulik tam tulik snam ngilayat tang kawai ke suru ni padio kapen isai kedar baki minister jungi kilai Delhi ki kren ya kamat kajura jong kejat penreu henry kisukan dan eksupan tagi skem bat project ngim kwa baki sorkar bamenta baki sorkar belaj ban supin bej kayo pajba jong kejala berkat koko parari sanpo telik snam la palat kom kinon jong kejala hado menta ngimpat urlong tangkawai ki isu kang menipor kay kitang atayaw kalayo ILP kajala me kalaya katon ILP nado ka sorkar pareng Hajala jungi la penrekam ya KLP nado ke British government herai hado menta ompat implement
Kapan isekdar bekas sorkar Meghalaya kala chedalhi tang ban pansken om ban kren yaki isu ba isusan jong kajat penreu. Ada pimle menta suah kala son ajar pulai lado pimle. Penreu lado pinur penurang ngikwa menta banyak kendo yau CM yau divisi CM bat yau education minister bangin yau slow lagi jong skor. Election satang riu benai pikre ban pendidikai yang ini pajak nong susnong jong jalan ya. Karena dia tengah cingsang next time ka H&M kan penbaik ikan circle nak kapsor pandasor pada kapodar minuan tor sekretariat kam don jingmot ban songas sekretariat lada pim patra ban penulong yaki mat kijura jongkari berkejak benreu kita kidai motor isu immediately Selanapun Disapun dispute with Assam Boundary dispute with Assam Selanapun without compromising our land Selanapun